Imwe Sya Ndongoi Sya chama cha UDA kauntini ya Kitui itongoewe ni muandiki wa chama ki kauntini isio ya Kitui Alfred Wendi. Nimamwenda Muyumbe wa Kitui cha umiloni wa Sya Nimrod Mbai amine ivathukanio ile ikwoneka kati wake na minista wa ngwatanio ya ilembeta ya nthi ya umiloni wa Sya na isio ila numu Penina Malonza. Maineena na aandiki mauvoo sukuluni wa musingi wa Kwa Ngindu ulawi changwithia ya umiloni wa Sya. Atongoia nimaw'etakana kukomana kwa Penina Malonza na Ndongoi ingi kuma Kitui kuyina mavitio na nimaile kukwatana nikana maendeyo mabikiye kila mwene nthi wa Kitui. Onesmus Chalo na mauvoo. Ndongoi Sya chama cha UDA kauntini ya Kitui itongoewe ni muandiki wa kauntini ya Kitui Alfred Wendi nimeenda Muyumbe wa Kitui cha umiloni wa Sya Nimrod Mbai mavetangi ivathukanio na kuhusu kati wake na Minista Mew'Ane wa ngwatanio Sya nthi ilembeta Afrika umiloni wa Sya na nthi numu Penina Malonza amane hakika vindani kala mevikite cha thini cha umeo kwa kasukulu wa musingi wa Kwa Ngindu ulawi changwithia umiloni wa Sya uwe yuketi na wambai kumukonanya Penina kwithia itwa isio umbano na atongoi kuma wa kauntini ya Kitui na ala ni mangaliko yoleva lambe unawetie kana Penina tawendesi umbano na Ndongoi ilita na kwa tambo musumbi William Ruto kindu kilambai unawetie Penina nde utele musumbi William Ruto wa kauntini ya Kitui. Nebethiwe na ndeto sya utatanishi wa Kitui sya mumbungo mwe witu try kwa kiusi waziri Penina na ndeto imwe ile ithie tatongoi ma chama cha musumbi ndeto isu sina atwikanesa na ndeto wenda Ndongoi situ hila sya bitukana siketa sya soti maundu mo maki numba tutesi nundu isu ni pigo nene muno kwa kaunti ito ya Kitui ithie waziri ayumbana na atongoi asu nitunewie muyo nundu tukwenda andu monze moke kwa musumbi yu atongo ya menda Ndongoi Sya chama cha UDA kukwata na kuthukuma kwa vamwe vala maweta umbano wa mwandu Penina pamwe na Ndongoi Sya lei nenzi emwe ya kutethesya kuyana kwa chama cha UDA kauntini ya Kitui na meikwa na mavitio Penina unatwa isya eka kiu oyila Ruto twa musaku ya twika musumbi noethiwe musumbi wa kila mundu ti wa Azimio kana UDA ni musumbi witu ithionze so ithie twasie tukwete waziri kwoko na itumwe ende kumba nyamba ya mukamba na Ruto no one woneni wa Muyumbe Nimrod Mbai imukonanya Penina na kwithia na atwaise umbano na nthi ya chama cha UDA kindu kila mbayo nawetie kana mwandu Penina nde utethia musumbi William Ruto na chama cha UDA kwa unene. Tuona adwa ya kisiasa ile uzwe ni waziri Penina Malonza ya kuita ndo ma wiper ma ODM kalianze na mo na kumavu ama dawe mawe ya serikali katika serikali ya UDA tendo kule Penina matambi make mende te kuteleze musumbi kana mende na kwana ngea musumbi president ki waziri wa mbezia na kirona nata ni zina siasa nabo kumoyolona ngeto ni president ministry ya Penina dina development programs ni ya East Africa community tuna ministry ya water tuna ministry ya road tuna ministry ya agriculture tuna ministry lazina zinuzia maendeleo nye na regio na MPC lingi ndina adhukie budget yusogwa na tena musumbi na maminista monze tena mo tunekea pesa budget ine kendando meitu mateleke waziri baiki nduneka kuzobya zote neza kuona kimwe kwete ya ndo market nitwa managela chatumizwa butwa ne malombe kitu jambe number 2 nitwa mandwa managela na tumizwe adimote wa Ruto number 3 anaye minister wa wildlife anaye minister wildlife nadinizwe na mozi ya kileka mzuu mpaka suola mtu ona tuikie minister wildlife ngozi wonzo zie kyo thinyando kiu mtu wa wigie na matukwana Penina gena mwemie miaka nana nitachelewa yuni pyo kiu kutonya ingi Ndongoi ine sienda atongoi ma chama cha UDA matongoi ni Penina makwatane vala maweta Penina nwe na kianda kinene serikali ni ya Kenya kwanza na ni wale kunengwa ndayava mana kumonenge mwanya ama atongoi Sya nda andu onde alamesi kana ni atongoi katika chama cha musumbi Ruto makwatane ungu akibetiki Penina Malonza nundu nicho kinanengwe kivila kila kinene vyuva Kitui makwatane kitu tongoesi nikenda tumanye undu Mbai okamba itona kufaidika silikalini ya mheshimiwa William Ruto tukwasia kana ngwatano ni thitwe itebo na Madam Penina tutongoesie na viongozi lingi Nimrod Mbai Moses Banda Mboni Musambi mwitikile twikale ungu Penina Malonza atutongoe tukwatane
ni kana twithie na umwe na ithi ni twigwa amwe ni kondu wa wasili waitu ni kondu wa kutunene ata ibeti na ithi ta ibeti twe ngumbao ni kwithia ni twene ila wasili waitu wimbe na ilo kunena embe ni tukwigwa tukiwa moyo ithi tuinegwa moyo na tuinegwa kindu kikisio. Ripoti ya Mlingwa Mauvoo Mutongoi TV kuma kauntini ya Kitui, Neta Onesmus Chalo.